Reka nongere nguhe ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu, ni amakuru tugenda tubagezaho ajyanye n'imyidagaduro buri munsi. Mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kukubwira bimwe mu byamamare byamaze kumenyekana ko bizataha ubukwe bwa Adebeni ku munsi w'ejo tariki ya 23 z'ukwa 12 mu bihumbi 2023, ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ibintu bitanu wamenya mu birori bya Kigali Boss Babies n'ibyazari, aho hamwe kwinjira hazaba ari miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko Kenisoro yegukanye igikombe hariya muri Ethiopia. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri aba bahanzi bazitabira ubukwe bwa Adebeni. Adebeni rero n'uwikeza Pamela bagiye gukora ubukwe mu birori biteganijwemo abiganjemo ibyamamare mu muziki wo mu karere no ku rwego rwa Afurika. Bizitabirwa rero mu mujyi wa Kigali. Ubukwe bwa Adebeni na Pamela buzabera muri Kigali Convention Center ku wa 23 Ukuboza 2023. Bikaba rero byitezwe ko buzatahwa n'abantu batandukanye biganjemo abibyamamare. Byakunzwe kuvugwa ko rero hari abahanzi benshi b'amazina akomeye bazabwitabira, ariko kugeza uyu munsi amakuru yibanze ahari akomoza ku mazina ya bamwe mu bamaze gupakira ibikapu bitegura urugendo rugana i Kigali. Mu rero twabashije kumenya ko bazitabira nyine ubu bukwe nta kabuza harimo Otile Brown wo muri Kenya. Uyu rero bakaba barakoranye na Adebeni indirimbo yitwa Can't Get Enough. Omi rero Dimpozi wo muri Tanzania bakoranye indirimbo I Got You, na Rema n'Amakura wo muri Uganda bakoranye indirimbo This Is Love. Ni mu gihe rero abandi bahanzi barimo Meddy usanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Diamond wo muri Tanzania nabo amakuru avuga ko bategerejwe i Kigali mu bukwe bwa Adebeni nubwo bitaremezwa mu buryo budasubirwaho. Usibye rero abatugarutseho haruguru, byitezwe ko ubukwe bwa Adebeni buzitabirwa n'abahanzi benshi barimo abo mu Rwanda no hanze yarwo, nubwo amazina yabo ataramenyekana byeruye. Uretse rero batumiwe bazaba bakoraniye muri Kigali Convention Center, Adebeni n'uwikeza Pamela bashyizeho urubuga ruzifashishwa n'abakunzi babo bifuza kuzakurikira ubukwe. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku bintu bitanu wamenya mu birori bya Kigali Boss Babies n'ibyazari. Itsinda ry'abagore n'abakobwa rero b'abanyamafaranga Kigali Boss Babies ryatangaje ko ryiteguye gufasha abakunzi babo kuzizihiza neza impera z'uyu mwaka binyuze mu gitaramo bamaze kwanzura gukora bahaye inyito ya The KBB All Black Allegiance. N'ubwa mbere rero bateguye igitaramo cyangwa se ibirori byabo ni nyuma y'umwaka ushize bahuje imbaraga mu rugendo rugamije kumenyekanisha ibikorwa byabo birimo na filime mbarankuru izigaruka ku rugendo rw'ubuzima bwabo n'izindi. Kigali Boss Babies yagarutsweho cyane mu itangazamakuru, buri wese rero yibaza ku mikorere yabo, ariko bagaragaye cyane mu bitaramo n'ibirori batumiwemo. Umuherwekazi rero w'umunya-Uganda ariko ubarizwa muri Afurika y'Epfo, Zari yaraherutse gutangaza ko ku itariki ya 29 Ukuboza 2023 azataramira muri Kigali. Iyi tariki rero yayihuje nabo muri Kigali Boss Babies kuko nabo kuri wa kabiri tariki ya 20 Ukuboza 2023 aribwo batangaje ko haburi iminsi 9 kugira ngo bahuze abakunzi babo mu birori. Intego z'ibi bitaramo rero byombi ni zimwe. N'ubwa mbere Kigali Boss Babies bagiye gukora ibirori byabo bwite, ndetse bagaragaza ko bigamije gufasha abakunzi babo kuzishimira iminsi mikuru isoza umwaka wa 2023. Nazari rero agaragaza ko ashaka kurangiza umwaka ari mu Rwanda mu birori bigamije kwifatanya n'abakunzi be b'i Kigali. Umuyobozi wa The Wave Lango Owele Geoffrey uherutse kubwira itangazamakuru ko batumiye Zari nk'umwe mu banyamideli bazwi bifuza ko azabafasha kurangiza neza umwaka w'ibihumbi 2023. Yavuze ati Zari azaba ahari, twaramutumiye ari nayo mpamvu ubona twamaze
yamaze kubitangaza aho bizabera rero haratandukanye. Kigali Boss Babies ivuga ko iki gitaramo cyabo bise The KBB All Black Party kizabera mu busitani bwa Central Park i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ni hamwe rero mu hantu hazwi hakunzwe gusohokera n'ibyamamare mu mpera z'icyumweru. Ni mu gihe rero Zari we avuga ko iki gitaramo cye Zari The Boss Ready All White Party kizabera mu kabari ka The Wave Lengo gaherereye i Remera mu mujyi wa Kigali. So ubwa mbere rero zarazaba ageze i Kigali aheruka ari kumwe na Diamond bakanyujijeho mu rukundo. Abazitabira rero ibi birori bazaba bambaye ibintu bitandukanye. Zari rero asanzwe akora ibirori bikomeye muri Uganda byibanda ku guhuza cyane abantu baba bambaye imyambaro ihuje ibara ry'umweru. Zari All White Party ni ibirori rero birangwa n'umusangiro, kumva umuziki ucurangwa n'aba DJ banyuranye, gufata amafoto, amashusho n'ibindi bisiga urwibutso nk'ibyo rero aherutse gukorera muri Uganda byamuhuje na Natasha Donna basangiye umugabo. Byabaye ku wa 16 Ukuboza 2023. Kigali Boss Babies yo ivuga ko ibirori byabo bizitabirwa n'abantu bambaye imyambaro y'ibara ry'umukara gusa. Ni ifoto rero basohoye yamamaza ibi birori ibagaragaza mu ibara ry'umukara gusa. Ibiciro byo kwinjira rero birakosha. No bwa mbere Kigali Boss Babies igiye gukora ibi birori yavuze ko bizatangira guhera saa 3 z'ijoro kandi kwinjira mu myanya isanzwe ni 30,000. Ni mu gihe rero uzagura itike ku munsi w'ibi birori ari kwishyura 50,000. Bavuze ko ku meza ya premium ari kwishyura 5,000,000, ku meza azwi nka Diamond ni kwishyura miliyoni zigera kuri 3, ku meza rero ya Gold ni kwishyura 2,000,000, naho ku meza ya Silver ni kwishyura 1,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Kwinjira rero mu birori bya Zari ni kwishyura 25,000 igihe uguze itike yawe hakiri kare na 35,000 ku munsi w'igitaramo. Ni mu gihe rero ku meza y'abantu bane ari kwishyura 600,000 ndetse na 1,1 n'igice. Ku meza y'abantu 8 harimo n'icyo kunywa. Ku mpapuro rero zamamaza iki gitaramo bagaragaza ko ari byiza ko uzitabira agomba kuzaba yambaye imyenda y'ibara ry'umweru. Zari rero ntiyasibye mu itangazamakuru ryo muri Tanzania, ahanini biturutse ku bagabo bagiye bacudika nko muri 2011 yarushinze na Ivan Semwanga batandukanye muri 2013 nyuma yo kubyarana abana 3. Nyuma yaho rero yakoranye mu gihe cy'imyaka 4 na Diamond Platnumz baje gutandukana tariki ya 14 Gashyantare 2018 nyuma y'uko bari bamaze kubyarana abana 2. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Kenisol aho yamaze kuba yakwegukana igihembo muri Ethiopia. Uyu muhanzi Kenisol rero urimo amaze kwigarurira imitima ya benshi mu Rwanda, yegukanye igihembo cy'umuhanzi wo muri Afrika y'Uburasirazuba ufite indirimbo zikunzwe cyane mu gihugu cya Ethiopia, East African Superstar mu byatanzwe muri Oda Awards. Uyu musore rero uherutse kuva muri Canada mu bitaramo bigera kuri 6 yahakoreye kandi akaba ari no kwitegura kwerekeza muri Uganda. Ijambo rye yashimiye byimazeyo ikipe ngari imufasha mu muziki we wa buri munsi, cyane cyane ariko agaruka kuri producer Element umukorera indirimbo nyinshi. Kenisol rero yegukanye iki gihembo muri Ethiopia. Kenisol yagize ati mbere na mbere nagira ngo mbashimire ko kubwo kwibuka umuziki nyarwanda mukawuha agaciro. Ndagira ngo nshimire ikipe yanjye yitwa Spectacular imfasha. Ndagira ngo rero kandi nshimire byimazeyo producer wanjye witwa Element guturuka i Kigali mu Rwanda. Mwarakoze cyane kubwo kwizera. Uyu muhanzi rero mu kiganiro kigufi yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko indirimbo ze zirimo Jory ndetse na One More Time yakoranye na Harmonize arizo zikunzwe cyane hariya mu gihugu cya Ethiopia. Reka rero wowe abanye natwe ngo ubwire ngo wakoze cyane. Nkwibutsa ko ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buri munsi. Mboneraho no kukwifuriza umwaka mushya na Noheli n'ubunane. Turabakunda cyane.